다시 잡잡하다 뭐만 잡잡한. Mani-mani aku masih sagaran di Jerupang. 第6号代表安坡村蒋秀君小姐。자, tablet masing-masing di depan anak Bupati 秀君。蒋秀君小姐今年24岁，刚从国立高雄大学政治法律系毕业，兴趣是弹古筝、阅读、绘画。 anak na subyota dagago apakatahuli sa sinsengan sakaza kita tengah ni madwa pau kako naman sa kuzen no ya mede utaso pas saga na sa kuzen原住民没有古筝啊。来自我介绍。 Nia Bina Alai di Atau Su La Malaka Bina Dijuan Amapulan La Xingxi Imu Malaka Nia Busan Malaka Nia Magalalat Katuang Fu Asalasalat Kibumalan Amapulan Tusu Amapulan Jawa-Jawa. Gagan di Badagal Agan, Agamashi di Neleban, La Lingaru, Ania Inazanggalan, Lusa Pulu, Gadu Sibadanat, Agu Sabi. I graduated from the National University of Kaohsiung. I studied for law and government. And I am now preparing for my examination of government organizations. I also teach children English at my tribe. I'm so glad to be here to compete with so many outstanding young people. I feel very honored to represent my tribe, Zingaru. And no matter the end is, I will try my best to do everything. And for me, I think for expanding more population of diversified tourists, the language is the most important one, media of it. And so English nowadays English is the most widespread language. So having an excellent colloquial language ability, English abilities, will help the foreign people, the tourists, understand our local tribe. So that's why I have keeping focusing on improving my all kind of language ability. Thank you. Saban, kemasih di depan jenggot di Badagal. 今天非常的荣幸能够来这边参与这个盛会。我相信呢，我们都对这边孕育出我们的土地有非常深厚的情感以及认同，我们才会站在这里，坐在这里，为他尽一份心力。我对于山地门乡以及部落的观光发展产业都非常的有兴趣，所以我真的很荣幸，感到非常荣幸能够来这边参加比赛。那不论名次如何，我都觉得这是一个非常好的经验。谢谢大家。来，谢谢阿高，谢谢你。谢谢来自安坡村蒋秀君小姐。第7号代表赛家村钟怡珊小姐。terima kasih terima第怡珊小姐。钟怡珊小姐目前就读于慈惠一专，今年17岁，平时喜好阅读、交友，是一个个性开朗、活泼、外向的小姐希望毕业以后能够学以致用，成为白衣天使。masih tetapi zona nasai semua pagkatapos
sesengan. Sama-sama dah mula, sama-sama. 乡长、各位长官、各位评审、各位乡亲父老，大家晚安。晚安。我是代表赛家村青上大使钟宜山。阿公阿丹di Alayu， 阿姑干妈di钟富来。何月英，玛丽呀，马布拉。谢谢我们来自赛家钟宜山小姐是我们代表会主席的千金有讲出来吗？报告大家，这个一定是非常公正公平的。公正。我们不会受到外力的干扰跟威胁。谢谢。第8号。代表达来村陈小婷小姐。Asa David, terima kasih teman-teman tanah atau Bupati Xiaoting。同样的，我们给他掌声鼓励好不好？掌声的tanah大伯伯。来自达来村的陈小婷小姐，今年17岁，现在就读于高雄三信高商美容科。平日的兴趣是打排球。terima kasih teman-teman. Junior Nasai, semua高中sesengan pakatan muatan muna babayaban. Sekarang nutian sekatero oleh ta manguana mapulat amarka hujingkai imaze sanchigo. 自我介绍。谢谢我们来自达来的陈小婷小姐。各位亲爱的乡亲，不要忘了你们的任务是大声的尖叫跟用力的掌声。第9号代表大社村林梦婷小姐。terima kasih Pak Dayan di 梦婷小姐。terima kasih sama-sama semangat anda。来自大社村的林梦婷小姐。今年19岁，就读医专物理治疗科，兴趣是打篮球。masing-masing pandangan. Semua peserta kapasita bullshit. Sekaza kita tengah ni 52 kibang abang. Kapasita bari. Baik sab-sabo pulang, sab-sabo. 热烈的掌声。Jaga di kalalu sitailah aku bubu di sana aku kama di emas aku kina di kemenyu sudah di balik minimal yang bagus 好，谢谢，非常感谢来自大师的林梦婷小姐，谢谢。第10号代表德文村李凤婷小姐。Terima kasih teman-teman di 凤婷。李凤婷小姐今年18岁，她有2个志愿，第一个是能够成为本乡亲善大使，为本乡尽一份自己的力量；第二个是能够考取公务人员的资格，将来可以服务更多我们的乡亲。Masih tukubon. Kudala sa barong. Papi zazaya tata kita inadanan. Izo barong lima doa 6 kudan. Ki persisengan. Persisengan dengan baca indadan. Dan si sab-sabat di 凤婷. Sab-sabat.
Mali-mali atsuma, mali-mali dala-dala disunas, kucul, mali-mali timoa mapula ilai kata madanalina. Mali-mali dala-dala timoa mapula aku madalala aku madan bulu. Kakak. 我呼吸声那么大声，好来。 Aku rumah di Bangpang di Tamalala. Aku nadan di Lele. Malabakan tua kuliban tua guru a talalang tua akan palinda imaza. Dengan akan aku inalang itu guru Inu Timula, Abenula, Mali-mali, Daba-daba。这份来自德文的凤萍小姐。现在我们的青山大婶的佳丽要一个一个到前面跟大家见面。1号来自山地的冯梦萍小姐，来，我们热烈掌声，梦萍小姐。 青叶村严陈思雨小姐，2号思雨小姐，那是2号。3号来自青山念慈小姐，念慈。第4号代表马儿村陈安妮小姐。 目前在场中的是代表青山的潘念慈小姐。第4号代表马儿村陈安妮小姐。5号口社明明小姐。我们后面跟着走，后面跟着走。 这是第5号代表口社村谢明明小姐。6号来自安坡秀君小姐。3马古达姆，代表安坡秀君小姐。 7号代表赛家村钟宜山小姐。现在登场的是宜山小姐，来唱扎布马古达姆。接下来是第8号代表达来村。 小婷小姐，好，terima kasih teman-teman，我们的小婷小姐。接下来是第9号，代表大社村林梦婷。